July ni ruksang ni som ni tlaidar thum alo ni a Mizoram chuan thu ngai thak chak lo tak mai kan hria in mun tina adara chu KL Liana Mizoram tana mitangkai tak mai chuan chatuan ram min pansanta ti hiani KL Liana hi kelal hela leit le lai chungi leit te inkara kumsang khachakwa somnga pathum khan alo pianga zirna le kha lamai ro chuan kumsang khachakwa somruk ti a da sakani poli thleng sumsuya le kha zira pol nga azirkum sang khachakwa somsari pakhat atang khan PSR wala late mission veng ina omin aizol lama le kha azir chuaka government aizol college atangin BA azova hemi nu hian nehu noya LLB azole a nehu noya hian apumpuya pani na ani nge March nili sang khachakwa somriat pakhat khan je vandal ruati republic venga mi nen in nein fa pali fapa pathum le meiche pakhat an neya tuna hian tu pariat mipa panga le meichia pathum anei to bokani high school azo limin darlung khuwa a middle school a mi ai athoka hei hi anna tho masak berani hemi nu hian veng hluya middle school zirtir tu na athok le a tin home guard office a LDC na te planning department noya assistant na te athok bok July ni som pakhat sang khachakwa somriat pathum khan Mizoram judicial service noya lutin magistrate na athok tana tin kumsang ni pasari thleng khan lianding puya law college tuna aizol law college ni ta hian athok to bok tual upa KL Liana hi United Pentecostal Church of North East India kaushana omni in tuikwal UPC kaushan khaiding tu ber ania kaushan asaruak lai ber po a mangai taka lo tuam hlom thin ani kaushan tan eng ma ui anei ngai lova miril ruzaw le in hong takani tual chung kaushan ten anin hi in khom na tan kumsom ni chuang an mang nge ani pathian tri mi le tharau mi dik takani a pathian fakle choi moi ngai na takni in adam phot chuan in khom le zai khom athul ngai lo tin in khom kal atlai ngai lova athleng masaber pola tangin khuang lo vo masatu ani fo thin tin crusade le choi moina program ate speaker tura som ani fo bok thu asoi rei ngai lova thil ni na tak chiang le toifel taka sei thin mi ani a kosan in khom na a sak thin jinga a hladu ber chu lalpa sum ka ngai ne pa ti hla hiani ni na chel lova rong bol nuam ti mi midang te ni na kiana dom kang tu ni thangjok thin ani a midang te poi sei tu le anril ru hliam tu ni adu ngai lo ani lo thei lova tual chung ko thana ni na achel to te chu Sunday school zirtir tu sang khajakwa somkwa pathum matanga sang ni somni secretary church board committee treasurer tual chung building committee treasurer BL Sunday school department secretary tual chung mission department te ni a tual upa KL Liana hi UPC kaushan huang pona po thusei tura som hlo takani a KTP le TKP program ate po thusei tura som ani fo thin athu soya midang te that lo na emo soisel na thu hriat tur om ngai lova pathian ring tat le tri tat mi ani KL Liana hi mitlom ngai takani angin khotlang rong bol na lama po min mang takani a OIMA hruai tu na te po alo chel to a adam phot chuan tuikwal not lama chau ni lovin tuikwal south lama po khohar in akal nge thin tin veng thenom naya te po kalchang nei fo bok mihar sajok thenom naya omte tan pui a hrengai lova athom no hak lai le alei thar te po mamo jok nia hriat te chu ape mai thin tan pui nga ya omte tan pui a in pe renga mira theite dikna le chan vo hum haldu tlat me ani bok ram siam thatna tur lama po thuziak manga na sataka thok thin ani a zoram than mo bok nia hriat te chu huai sen takin chanchin buhrang ranga ajiak lang mai thin ani mizo mi puiten kan dikna le chan vo kan hriat theinan dan lam thil po ajiak fo boka tin sarkar na rang atho to na ram mangai na ril rupu chungin dikle rin om takin a thok thin ani milung leng thei tak ani zia athu zia ka te alantir fo boka mizo jinga rei ek tlang tilar tu berani a thaeng tanei tlat thin ani bok thuziak thiam takani awangin high school a azir lai te po in thuziak inti siak na lom man pakhat na alo la to thina athuziak te awangin lelte award po voidoi lo alo dong to bok
tin sarkar na rin tak le dik taka atho thina wangin choi moina po alo dong nual to ani KL Liana hi dik na ngai na mi ani a na tho na lama po dan anga dik taka ro rel du mi ani awangin dan lo anga te chu eng ang mi po ni se tu ma a thlir sang ngai lova tin a thei phot chuan mire theile chan hai jok ta te chan pui ein pe reng ani heti rual hian mi dik lo le mi chapo te hi angai thei lo hle thina mi in ngai tlom tak le mi thil phal tak ani boka fiam thu du ang reng tak thian te han fiam vel po nuam te tak mi ani eng ni na le din mun po chang se chapo pui nan eng ma amangai lo ani tin ma ni nei le tho chu ba ka khosa du ngai lo mi ani kong eng ki ma rin hle o na awanga dik lo taka thil ti ai chuan mamo ti tlema khosak thlang jok thin mi ani ei ruk le du am na hi a huwa adu lo zia po alantir fo thin mi tai ma le ma ni na tui mi ani eng po ni se adam phot chuan tho hre ane ngai lo tin midang te phut ran chunga thil ti thin ani ngai lova ama hi zakzum le in thlashung takani bok anun kai hroi tu atana bible changa von tlat chu tangka sum ngai na thi sual tin reng bulani timothea thon khat bungruk chang som hi ani pathian thuin sum tam tak ain ming tha thi thanjok turani ti thu fingte bungsom ni pani chang khata alo ziak hi anun pumpuya ataka puan chhuale alantir ani KL Liana hi mizo pa takle mitur chel takani natna anei po soi zen ngai lo dam lo le na tak chung po in khom le office thul ngai lo mi ani kansar awanga thal puak na tak anei chang po in tiang hol chungin office akai tho thin thi ngama anat po in ka tha ti tlat thin mi ani adam lo le nat po in mizo pa patlom ngai takani zia lantir fo thina kumsang ni kum khan non Hodgkin's lymphoma cancer anti chu mu chwa ani heti hun lai hian goti lama doctor te soidan chuan stage 3 ani to ma se arin pathian ven na changin cancer hian ati boilu tuklo chemotherapy voi khat an la mana abak ero ala chhun zom talawani kumsang ni pariat thleng khan engemaw changin akapa le azak noya te thal puak angin aom thina hemi hnu lama ero hi chuan aom zui talawani ama ero chu thoha ero anei na sa zual tial thunga ama hi mitur chel tak ani awangin damdoi in lu lo sham adu thin thoha bak in soisel na em anei lo lain kumsang ni som pakwa kumtir lama tang khan adar na ti chang nei ta tin april tha vela tanga apum lam a soisel chu alsar rik nei ani ti hriat ni pumpui damdoi te peka en colony chokmek lain mei sang ni som pakwa tha atang khan akong vela na anei chhota boka akong na hian zual lama pan zela wangin jun ni sang ni som pakwa pathian ni chokma in khom ban dona lal tong trai na chu ding chungin a sei chuak zo tangang lova in khom bana din thar Ebenezer hospital kalpui ngal ani Ebenezer hospital hian athling an test na atangin cancer cell mu ania aril lama infection mu ani bok Ebenezer atanga achu nu hian care hospital dorpuya reiwak lo en kol le ania hemi nu hian cancer doctor lalfak zuala puvaltea ron ni in ani hian cancer hospital zema boka kumsang ni som pakwa November tha khan radiotherapy alak tira tin city hospital kol thei huana atul huna pianga admitin a in en kol chhun zom tabok ani ahun nung lama ero in lama in en kol thana wangin puvalte ron chung zelin home nurse te roi bokin in lama thei ang toka en kolania jun ni somni panga sang ni somni atang khan zual lampanin thi aluakin a eboka tin thoha anei tel boka wangin jun thla atang khan oxygen pek de ureng ania a thoha hi july ni thum chokmalama atang khan aron zual taviau maya zialam apan thei ta meu lovani a thoha le cancer na hian abo ne tak em awangin ataksa in atlin talova July ni ruksang ni somni chanu dar thum khan thole na thale zual nga ka lalpa ne na tharau chol ha dam turin min local santa ani